Hi guys! Hi son! Hello! Wala mi mabuhaton hapon, so ang plan is mag-jog-jog law daw mi. Nami ron diri sa Mundy Pond. Dili mi joggers guys, so wa jud ta kabaw kung saan yung makita na mo ron. No? Yes. Kasi gakuan na ni among lagway diri. Kaya mukat na. So bear with us lang, no? So, kuyugon ka na mo guys. Ay, kuyugon ka na mo. Kuyugon mo guys. Ano? Okay, kuyug ta. Mag-jog. Come on, let's go. Tara! Ay! Guys, mag-stretching daw me. Ah! So, Mundy Pond is 1.9 kilometers. So, let's see if kaya naman ni guys. Pertanan sa na to kay kasi close dito ba? Oo. Ay, do not enter na gid. So, dira na ta mag-start. Ito lang mag-start sa do not enter kuno. Oh, sige. Na mag-construction diri, so kuan kuan. Di ka katuyok pa. Tik magka-build ni sila og park. Ay, mag-build og park. Mag-build og playground. Lisod sila ko. Liko, siguro sila dira. Liko lang ba? Dira kasi mga Mangihi ko na sila. basin. Do not enter. Do not enter. So, we're not gonna enter guys. Dirita mag-start sa tong jog. Ay, nag-enter. Ang chismosa naming kapitbahay! Asan na sila? Boat. So, diri lang ta mag-start guys. Diri, siguro hot loop lang siguro atong waton sa. Lagi. Kung makalahutay Kung kita. makalahutay. Ha? Ready? Sige, 1. Go! Isa. Mamsa ka. Hangak na ko. Uy. Ay, Ginoo. Kikan pa kita diri. Oh. My God. Dito pa.
Papagita ka tuyok. Wala. Wala pa may katuyok. Nahulong na may. Oh boy. Start sa tajag. Okay. Oh, ano ba ko eh? Sige, go. Kaya kahanga ba guys? Ginoo ko ani. Hunong sa siya bisagti. Alangan, biyaan ka. Okay daw. Sige. 1, 2, go. Oh, Lagot na niya siya na ko kay. bakit? Wala uy. Wala yun. Fine, I'm cool. Sorry sa daw. Ano? Ano? Nalagong. Eh, kita ka? Okay ra daw eh. A few minutes later. Nalagong uy. My God! Oh. Oh, sige. I'm sorry. Sorry for what? Ha? I think akong sunblock eh. Nalanay. Singutan na rin mo. Ikaw dede ay? Ako ilok singot. Akong pa lagum. Oh my God! Guys! Ang Canada makalagom. Makalagom ang Canada. Ha? Ay naku, hindi na ako mag-short shorts. Kaya malagom ta. Sud kayo. Ha? Gi. Okay? Wow. On the go siya guys.
She's on the Pila na go. go siguro 500 kilometers. 500.5 bro. Garo di ako ang jogging. Oh my God! Jogging pa kung sa? No, okay na, uy. Ako, guy. Sige. Sige. Ay, nahilom. Na sabi sa do not enter. The other side din eh. Sa loop. Oh. Ay, babalik mi. Kalayo kaya. Jack pa ka? Sige, try na to guys. Sige. Without kami ani guys. Wa ta ka ba? Ig-ugma, daot na ta. Wow! Sa magic. Sige. I-try na kong dagan pa dong dito sa katong naiala Si Anna Bridge. bridge. Sige, go. Kapay na yun! Ginoo ko. Nara dyan sa bridge, guys. Ay, 25 minutes na.
Di ay. Mura magkuan, uy. Isa na kaadlaw. Ay. Na? Go? Sige. Hanto na sa parking. What? Sige, kaya mo? I think. Go. Lina! Fuck! Kasakit sa kunti yan. Oh my God! Struggle is real. Oh, I cannot stop na. Stop. And we sa parking lot. Nalamig guys. So, See you next time. see you next time guys. Bye! Guys, next one. What if ataki hunta diri? Tulog na sila. Hello, the raw. Hello, lovers. Lovebirds. Ay, wala man. Kibirdo.